Poštovani pratioci, hvala svima na porukama i pismima podrške, mailovima i svemu što mi šaljete. Hvala zaista i svima koji podržavate moj rad i pisanje i koji naručujete romane. Trudim se da odgovorimo u najkraćem roku. Danas ćemo se baviti jednom interesantnom temom u kojoj sam dobio nekoliko pitanja, pa moram da se osvrnem na to. Znate da vrlo često spominjem Rim i da je suštinski Rim personifikacija tog posljednjeg zla i tog posljednjeg carstva. I o tome se govori mnogo i o otkrivenju i govori se da to je jedno od 7 carstava koje je bilo i zamalo će ostati, koje je bilo i nije, a ponovo će doći, zamalo će ostati, ili tako se govori u tom stihu. Međutim, da se vratimo i da pogledamo jednu vrlo interesantnu stvar u Danilu u 7. glavi Danila, u kojoj se opisuje i u kojem se opisuje zapravo, to je starozavetna knjiga, koja se smatra u hrišćanstvu se smatra jednom od najvažnijih proročkih knjiga, međutim u jevrejskom kanonu ona nije u proročkim knjigama, već u spisima. Što nema veze jer i u spisima naravno postoje određena proročanstva i stvari koje će se dešavati. Vrlo interesantna je stvar da kada se govori o onom liku, Nabuhodonozorovom, koji on vidio u snu i koji mu je Danilo rastumačio, pa hajde da krenemo da vidimo o čemu se tu radi. Nabuhodonozor je sanjao san, jel tako? U njemu je sanjao jedan ogroman lik, pa do dan danas, olimpijada počinje sutra, jel tako? I na olimpijadi se do dan danas dijele zlatna, srebrna i bronzana medalja, a upravo taj lik Nabuhodonozorov, koji je on sanjao, imao zlatnu glavu, u kojoj kasnije Bog mu objašnjava da je to prvo carstvo zapravo Babilon, jer mu kaže Nabuhodonozore, to si ti. Nakon toga dolazi Medo-Perzija, to su ruke koje su bile od srebra, tako da se dijeli kao druga srebrna medalja, i to je carstvo bilo iz 2 dela, kao nešto Austro-Ugarska, recimo, što je nama slično, između Medije i Perzije, imalo je 2 glavna grada. Nakon toga je došlo Grčko carstvo, jel tako, koje je kasnije preraslo u Rimsko carstvo, jer je došlo iz tog trbuha, i nakon toga je došlo to carstvo koje je bilo jedno, pa se podelilo kao 2 noge, se podelilo u 2 dela, u istočno i zapadno Rimsko carstvo, ili kako ga Romeju, istočno Rimsko carstvo, ili Vizantija, kako je zapad nazvao, da bi uništio onu vezu između Rime i istočnog carstva. I nakon toga dolazi ovo posljednje carstvo koga se trebaše bojati. Pa sad ćemo da pročitamo na kraju šta je, kaže, i 10 rogova, govori se o 10 rogova, i to je posljednje carstvo koga se trebaše bojati. Tada gledah, evo 11. stih, kaže, tada gledah radi glasa velikih riječi koje govoraše onaj rog. Dobro je da krenemo, da pročitamo onda kompletnu 7. glavu. Prve godine Valtazara, cara Vavilonskog, usni Danilo san i vidi utvaru glave svoje na postelji, tada napisa san i propovedi ukratko. Danilo progovori i reče, videh u utvari svojoj noću, a to 4 vetra nebeska udariše se na velikom moru. I 4 velike zvezde izađoše, 4 velike zveri izađoše iz mora, svaka drugačija. Prva beše kao lav, imaše krila orlova, gledah dok joj se krila poskuboše i podiže se sa zemlje i stade na noge kao čovjek i srce ljudsko dade joj se. Potom gled druga zver, beše kao medved i stade s jedne strane, imaše 3 rebra u ustima, među zubima svojim i govoraše joj se, ustani i jedi mnogo mesa. Potom vidjeh i gled druga kao ris, imaše na leđima 4 krila kao ptica i 4 glave, imaše zver i dade joj se vlast. Potom vidjeh utvarama noćnim i gled 4. zver, koje se trebaše bojati, strašna i vrlo jaka, imaše velike gvozdene zube, jeđaše, satiraše i gazaše nogama ostatak. Razlikovaše se od svih zveri tadašnjih i imaše 10 rogova. Gledam rogove i gle drugi mali rog izađe među onima, a prva 3 roga iščupaše se pred njim. I gle, oči kao oči čovječije bijehu na tom rogu i usta koja govorehu velike stvari. Gledak dok se postaviše prestoli i starac sede, na kom beše odelo belo kao sneg i kosa na glavi kao čista vuna, prestol mu beše kao plamen ognjeni, a točkovi mu kao oganj razgoreo.
To dakle sad možete da razmišljate o ovome kao nečemu što on dakle vidi u toj utvari. Kada se govori o ognju, vi znate da u to vrijeme kada oni govore oganj je personifikacija, dakle neke sile, izgaranja, bilo čega što se dešava, a on utvari kada vidi bilo kakvo ili prevozno sredstvo ili vozilo iz budućnosti, dakle oganj je za njega ono kako on predstavlja to sebi najvjerovatnije. I dakle sve te stvari su oni predstavljali sa sebi poznatim stvarima. Reka ognjena tecaše ispred njega i 1000 ljudi služiše mu i 10.000 po 10.000 stajahu pred njim, sud sede i knjige se otvoriše. Tada gledah radi glasa velikih riječi koje govoraše onaj mali rog. I gledah dokle ne bi ubijena zver i telo je se raščini i dade se da izgori ognjem. A ostalim zverima uze se vlast, jer dužina životu beše im određena od vremena do roka. Sad vidite, ovo je vrlo interesantno za analizu. Većina hrišćanskih analitičara će vam reći da su ove zveri u stvari carstva koja su bila kroz istoriju, koja su postojala. Međutim, u ovom stihu mi vidimo da se u tom trenutku i ostalim zverima uzima vlast. Dakle, da te zveri paralelno postoje u tom vremenu. Tako da ona priča u kojoj vam oni analiziraju i tumače to da je jedno, ne znam, personifikacija, ne znam, od ovih životinja, zveri koje smo zapravo vidjeli da su to kroz istoriju bili Perzija, Medija, uzimaju ove simbole ovih životinja, kako su to bili simboli tih carstava, baš ta priča ne drži vodu. I dade mu se vlast i slava i carstvo, da mu služe svi narodi, plemena, jezici, vlast je njegova vlast večna, koja neće proći, carstvo njegovo neće se rasuti. Meni Danilu prenemože se duh u telu mom, od utvare goje i utvare glave moje uznemiriše me. Pristupi k jednom od onih koji stajahu dole i zamoli ga za istinu od svega toga i progovori i kaza mi što znači. Vrlo interesantno kada Bog daje proročanstva, on ih i tumači. Dakle, ovo što vam tumače verske zajednice, rekla, kazala, svoje dogme, dakle, od toga nema ništa. Nego upravo Bog tumači proročanstva i objašnjava što ona znači. Ove 4 velike zveri jesu 4 cara koja će nastati na zemlji. Ali će svetici Višnjega preuzeti carstvo i držat će carstvo na vek i do veka. Tada zažele znati istinu o 4. zveri koja se razlikovaše od svih beše veoma strašno, imaše gvozdene zube, nokte bronzane i jeđaše i satiraše sve nogama i gazaše. I od 10 rogova koji bijehu na glavi i u drugom koji izraste, a 3 otpadoše pred njim, o rogu koji imaše oči i usta da govori velike stvari i beše po viđenju veći od drugih. Pazite, mali rog, ali veći od drugih. Znate kroz istoriju da su uglavnom ti ljudi koji su imali velike ambicije, bile niski rastom, Napoleon, ne znam, Hitler, svi su suštinski bili niži rastom, ali su imali velike ambicije da osvoje ceo svijet. Gledah i taj rog vojevaše sa svecima i nadvladaše ih. Dokle dođe starac i dade se sud svecima Višnjeg i prispe vreme da sveci preuzmu carstvo. Ovako reče, 4. zver bit će 4. carstvo na zemlji koje će se razlikovati od svih carstava i izješće svu zemlju i pogaziti i satrti. I 10 rogova jesu 10 careva koji će nastati iz tog carstva, a poslije njih nastaće drugi. I oni će se razlikovati od pređašnjih i pokorit će 3 cara. I govorit će reči na Višnjeg i potirat će svece Višnjeg i pomišljat će da promene vremena i zakone i daće mu se u ruke za vremena, za vremena i za povremena. Potom će sesti sud, uzet će mu se vlast, te će se istrijebiti i zatreti sa svim. A carstvo i vlast, veličanstvo carsko pod svim nebom, daće se narodu svetaca Višnjeg, njegovo će carstvo biti večno carstvo i sve će vlasti njemu služiti i slušati ga. A ovo je kraj ovoj reči, a mene Danilo vrlo uznemiriše misli moje i lice se moje promijeni, a reč sačuvah u srcu svome. Dakle, iako je ovo bilo za posljednje vrijeme, od same te utvare Danilu nije bilo dobro i evo vrlo teško je podnio to što je video. Dakle, to su zapravo bile strašne stvari, pogotovo za 4. carstvo koje kaže trebaše ga se bojati. Međutim, ovdje u 25. stihu postoji vrlo jedna interesantna konstrukcija gdje kaže i govorit će reči na Višnjega i potraće svece Višnjega, dakle sve one koji svedoče za Boga gledat će da ih skine, smakne na neki način, pomišljat će da promijeni vremena i zakona.
Gledajte sad jednu vrlo interesantnu stvar, ja sam dosta govorio o Rimu i pogledajte ko je još od početka, recimo vijeka, zapravo od Hrista, od početka ovog računanja vremena, ko je uveo svoj kalendar i ko je uveo da se promijeni, dakle, vrijeme po kojem se ranije računalo, jer na Bliskom istoku i dosta ostalih kultura imali su godinu od 360 dana, godina je počinjala otprilike kad i horoskop današnji ovaj koji imaju negdje tamo u martu, aprilu, većini, dakle kad je kretalo to proljeće i buđenje. Međutim, kako se dolazi Rim i kad se uspostavlja Rim, on mijenja vremena, dakle mijenja i kalendar, mijenja i praznike, apsolutno uvodi svo paganstvo koje je postojalo i možemo da vidimo da je suštinski Rim i današnja najveći dio civilizacije i čovječanstva se vodi prema tim rimskim, a Rim je najveći neprijatelj zapravo suštinski Hrista samog bio i jevrejskog naroda dole. Sam Rim je razapeo Hrista, je li tako? Tako da možemo da vidimo da što se tiče vremena, da je uspio da promijeni kalendar i zapravo ta vremena i praznike koje je Bog ustanovio da je Rim izmenio. I danas većina hrišćana poštuje te rimske praznike, nehajući zapravo i ne interesuje ih šta je Bog napisao i koje praznike je Bog dao. Naravno, on će odmah početi da većina tih koji služe dogmama, evo stalno u komentarima imam dole, oni brane te svoje dogme, u stanju su krvlju da ih brane i to su upravo oni za koje otkrivenju piše predavat će vas na sudove i nezakone, braća vaša i familija vaša otprilike zato što su to takvi fanatici, jer njima je oprana savjest, znate, jedna stvar koja je urađena, koju je Konstantinovo hrišćanstvo uradilo, ono je reklo samo ti poveruj, dakle, nama, samo ti prihvati nas, zapravo govore Hrista, ali ne Hrista, nego njihovu dogmu, i sve će ti biti oprošteno. Kasnije su počeli da prodaju te oproštajnice i to je ljudima umirivalo savjest, dakle, njihova savjest je bila mirna, oni su nastavili da rade greh i da budu potpuno isti kakvi su bili pre toga. Samo što su ranije znali da su bili grešni, a sad im je savjest oprana i uspokojeni su time što im je rečeno da je to oprošteno i da je Hrist umro za njih, kao što i jeste, međutim, naravno, ne funkcioniše to tako i to je najveća prevara zapravo koju je đavo ili satana uradio, je da je zamijenio teze, da se zapravo uvukao pod otkrilje crkve i zapravo kroz nju radi i ima gomilu svojih sledbenika koji su najvatreniji, jer sve najveće zločine kad pogledate kroz istoriju i dan danas su radile upravo te nazovi hrišćanske zemlje i njihove vojske, da ne govorimo o Belgijancima, o NATO i o svim tim državama koje su radile sve te zločine, a sve pod patronatom navodno tih crkava, o kojima su oni redovno krštavali i venčavali, sve one, kako oni zovu, svete sakramente su oni čuvali, a vamo su blagosiljali, dakle, najveće zločine koje se dešavalo na planeti. Druga stvar je, kaže, promijenit će zakone. Ovo o čemu sam govorio, dakle, vrlo interesantno da vi danas kada idete na bilo koju visokoškolsku ustanovu koja se bavi pravom, da ćete na početku da učite, je li temelj današnjeg prava, to je rimsko pravo. Rimsko pravo, dakle, ustanovljeno u Rimu, koga interesuje, mislim da sam i pričao malo o tome, ali vrlo interesantno da je to izmijenilo one Božije zakone, 10 Božjih zapovesti, kao i ostale zakone, za koje većina hrišćana opet tvrdi da je nemoguće držati, ali ove koje im je Rim nametnuo, njih nije, oni njih drže i njih se pridržavaju. Toliko o toj suludosti, jel tako, celog sistema. Sad, pročitat ćemo i još jedan vrlo interesantnu jednu stvar, vezana je za, znate, postoji dosta ljudi koji govore o tome da li je dobro imati, recimo, minđuše. Evo, sad ćemo da vam počitamo čega je simbol minđuša i bušenje uši. Pošto današnja omladina, šta to ima veze, o tome ne piše u Bibliji, pa ćemo da vidimo šta piše u Bibliji. 2. Mojsijeva, 22. glava. Nakon, dakle, 10 Božjih zapovesti daju se zakoni o robovima. Pazite sad ovo. A ovo su zakoni koje ćeš im postaviti. Ako kupiš roba Jevrejna, 6 godina neka ti služi, a 7. tek neka otide kao slobodan bez otkupa. Dakle, nema neograničenog robstva. Nego 6 godina u ciklusu, dakle, tih radnjih, ako je on prihvatio da bude tvoj rob, ili ako želi da otplati nešto, da otkupi neku zemlju pa ti je rob, znači 7. godine bez otkupa nema, dakle, moraš ga pustiti na slobodu. Ako bude došao inokosan, neka i ode inokosan. Ako li bude imao ženu, neka ide i žena sa njim.
ako bude gospodar njegov, ako ga gospodar njegov oženi i žena mu rodi sinove i kćeri, žena s decom neka bude sa gospodarom svojim, a on neka otide sam. Dakle, upravo zbog toga da bi se mogla izdržavati kompletno ta porodica, zbog toga se misli ovdje. Dakle, to nisu bili robovi u smislu kako danas imate da radite po 15 sati dnevno za svoje gazde da bi dobili neku crkavicu kojom ćete preživjeti, nego su ovo bili robovi kojima se gospodari njihovi brinulo. Ako li rob reče tvrdo, ljubim gospodara svog, ženu, svoju, decu svoju, neću da idem da budem slobodan. Znači, ukoliko, to je ovo 90% čovječanstva kako je danas, neće da budu slobodni. Hoće da im neko da platu, da im neko obezbedi, da im neko stvori. Dakle, ukoliko su takvi robovi, samo takvi robovi ne bi trebali da imaju pravo glasa, zato što nisu slobodni, između ostalog. Znači, ako rob odluči da ostane kod svog gospodara, jer nije sposoban da se brine o sebi, onda ga dovede gospodar njegov pred sudije, postavi ga na vratima ili kod dovratka i neka mu gospodar probuši uho šilom, pa neka mu bude rob do veka. Dakle, simbol bušenja ušiju, nošenja minđuša je bio da ste rob i da niste sposobni da se brinete osobi, već da imate svoga gospodara. To je ono kako današnja civilizacija živi, jer kad razmišljamo o tome, evo vidimo gdje to vodi porijeklo i odatle danas djeca iz pomodarstva buše uši, buše šta sve ne buše da bi ispali moderni, jel tako, a vidimo da suštinski oni pokazuju samo da su robovi i da prihvataju to svoje robstvo, žele da budu robovi, ne žele slobodu. Ali dobro, i to su mentalni sklopovi. Dakle, sve je za ljude, što bi se reklo. Bog vas blagoslovio, hvala svima na podršci. Ukoliko ko želi da se organizuje književno veče, u avgustu ću imati vremena, pa slobodno pošaljite pozive da još ovo dok je slobodno i sve, ne znamo šta će biti od jeseni, možemo da održimo književne večeri, pa javite se da vidimo, to možemo riješiti, dakle, uz organizaciju, naravno, svi koji žele da organizuju to, da obezbede prostori, pa ćemo da se dogovorimo i da organizujemo da što više ljudi čuje, dakle, ove stvari. Hvala svima, ukoliko neko ima način za promociju ovog romana u inostranstvu, pogotovo na engleskom govornom području, neka mi se javi, pa da se dogovorimo oko toga, pošto pokazao sam posljednje video romana na engleskom. Bog vas blagoslovio, prijatno doviđenja.